Drugs pen Banghini Abangphu tum police Arideng Kachingnang. Pini jakonga ceklo ni pai kret trok siar ni. Analo por pai ni apor molom. Ihum honti meme ihum dimapur na tupen kebangpom. Raiko masakya tumen kai kia son takta kiri kakuru kasai kireng pon pom hod. Grade 19 bearing registration number A09D 1487 along pen home fleet cap. Mate 40 packet 548.87 heroin mate drugs. Borpathar naga chiking ket along kineponlong. Lapen Banghini police Arideng Kachingnang cek atum amen laki asok morang abimani morang posi biota ritunlong nona mat ke dona se borpathar police atum pensi chipore deng ponlo ronga kora pen Lawrence lekte luti kimi news karbianglong